Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Dari naisab kami mga kamaumasan sing kamu ha kabiaksahan. Humatud naisab kami ganap pangadyan.
maun pahadarat sing kamu. Hari indiin na sadya inabutan in suara ini. Adapun in ayat ganap pengajian yatud namo maun pahadarat sing kamu. Ayat hikapitu pa ayat hikawalu suratu Ghafir. Mga kakasisin Allah Ta'ala di ayat ini martabat kalagguan yanughara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mga bariman sadya. Wala nakalamud imbukun bariman. Dahil nga sabab yan, mga kakasisin Allah Ta'ala, mag-uus-uus kita niyo lumamud kanila. Sabab, dahil nga mga kalagguan martabat, yanughara kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakabuhi nila, iwan, hapaglain nila ray nga kabuhi, temporary pakabuhi, kakal. Mga anak po, taingugan taniyo, impalman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat ini. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlah. Palman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil hakakawasahan niya in mga malaikat amuin hakuliling niya in aras Arsyur Rahman hamalatul ars amuin nagdara sin ars in mga malaikat ini yusabbihuna bihamdi rabbihim namumuji sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kauhaan tagupat kajam impiuji nila bukun dabaran nila sakawa namuji sila panagpapanjari kanila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'minuna bih iman piaparat saya nila. Mga anak po, amat timbiyay takato taniusin Allah Subhanahu wa Ta'ala makakuyag, sain labi makakuyag. Palman si mahasud si mahatinggi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Yung mga malaikat yadto hagdarasin aras akuliling sin aras namumuji sila pa Allah Ta'ala kawan tagupat kajam namamarat saya sila yatlubuna lil mu'minina al-maghfirah. Kaya nga ngayuan nila patuhanin bariman usugi wang bariman babae kaampunan. Mga anak po, matao din darajat si malaikat. Aun yari harumi, aun yasain sin Allah Ta'ala pakaniya, kagawa, inha aras, malaikat, nakabidda sila. Kaya nga ngayuan nila imbar iman usug iban bariman babae kaampunan. Dahil nga sababian mga anak po. Maglumba-lumba kita niyo. Palman sin Allah Ta'ala pastabikul khairat. Paglumba-lumba kamu. Pakain.
Pakabayaan na to bukon. Pamarayaw kabayaan sintuhan karunahan na to hakabuhi na to aula-aula karunahan na to dahon iwan hibin. Pastabikul khairat. Paglumba-lumba kamu, pamarayaw kabayaan sintuhan, ay sadya kamu maglumba-lumba pakabayaan niyo. Magkahi. Sakawa, kawa kamu umbul hambuok, pamarayaw kabayaan sintuhan, ing kabayaan niyo pukis kataan. Imbar iman. Mga anak po. Yastaghfiruna lilladhina amanu. Malaikat haras. Bang sila tumagna na maraing kataan sa barang malaikat mangayo. Makakuyag. Di makalaon. Makaig susa. Makaig. Karukkaan na kabuhi. Masa na to ini nagkakarukkaan ng tao. Hindi na magkarukkaan. Amuraim mga sila jamalul aqli wal qalb. Malingkat tinatay, malingkat tinakal, uy na ito tumalingkat. Bukon bayho. Bukon bukton, bukon taikod, bukon panjang basal. Sabab lingkat mag-alup in ipon iwan tagipon, bukon lingkat mag-alupin tao iwan taong. Imasa natin ni pusin tao lingkat mag-alup in tao iwan sin tao. Hindi diya misan siya inganon, malingkat pa kareho ka. Ayan mga tuan. Wayastaghfirun. Wala mo riya aking malaikat. Mayta sila na ngayo. Sabab yauning kakuyagan kanila. Di magguna yung malaikat kato. Na mayta kita riwahan, mayta manusia diwahan, sabab sinya uning makakuyag kanila ring Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan, in majority in kamatauran, kimuyag na antara sintaw iwan sintaw, in sila harap nila pakuyag, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyanto nila, bang kakuyagan na sin Allah ta'ala, pakuyagun na antara sintaw iwan tao, bang kimuyag in bihad turagbos, pahala hakabuhi iwan tungbas hadlaw kana. Mga kakasisin Allah Ta'ala, unupin di ay sintuhan. Rabbana wa syi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dumua ay mga malaikat din. Duaahan nila in mga bariman usugi bambabain. Hakahayang iban hakasigpitan. Magkagunahan na kita niyo mga anak po. Simigpitin tawa masa na to ini. Simbukun kasigpitan. Tatandasan sadya. Mayroon kasigpitan da hindi. Inuan na kauna, magsawin tao. Imbiyaon, tagauanin siki, tagauanin lima, tagauanin liog, tagauanin kid. Di mahambatin uan. Sakali kaya sarapan sadya sinuan, wala kaya sarapan sintagdapo, sinnikmat yanughara kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana, isin na ngayon yan, mga malaik. Wa syi'ta kulla syai'in rahmah. Nasamwa mo, siyamwa mo, sinrahmat mo, in katan uno-uno. In katan piapanjari sin Allah Ta'ala yan dunhanin rahmat. Tagawa in piataud sin Tuhan rahmat, manusia.
mataud rahmat liupasin manusia in wala dan nalupasin rahmat amurin beriman. Rahmatan wa ilma. Rahmat iwan panghati. Nah, uno ni simpiang ayusin malaikat yan ni karwa. Faghfir lilladzina tabu. O Tuhan namu, ampunain na ngayo kay mo kaampunan. Ampunain na maugbog kabayaan mo. Pahukutain atay nila. Pahukutain suara nila. Pahukutain pituang gautabaran nila. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yan mga tuan, pangayo nila, paghfir lilladzina tabu. Ampunain mga sila. Wala nila na iyaga din akal nila. Wala nila na iyaga din napsu nila. Wala nila na iyaga din syahwat nila. Wala nila na iyaga din kabayaan nila. Sakawa, nagtawat na sila. Iagad nila na, impamandu mo. Iagad nila na, innaraak mo maun kanila. Wattaba'u sabilak. Miagad na sindan pamabuntul. Kabayaan. Amo na impangayon na to halawm sambahayang pardoiban sunnat. Ihdinas siratal mustaqim. Kaya mga tuwan. Wattaba'u sabilak. Miyagad. Sin kabayaan mo. Najihim min azabi jahannam. Salamat sila. Tangkisan sila. Dahing hasiksa sin jahannam. Magtag na halawng sin kubul. Sambil manulintulin na sadya sila. Pajanji mo. Mga anak po, amuan impang hindua asim malaikat pa mga bariman. Naimbukon bariman, wala nakasudi. Mga anak po, ang paimpang hindua asim malaikat, tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno paimpang ngayon, waqihim ajabal jahim. Tangkisan sila utuan na mo. Tampani sila. Dahing hamakamumula dunya. Iban dahing hamakamumula hadlaw akhirat. Nalka jahim. Mga anak po. Pit na malaggo hamasa na to ini. Biyayta sin Tuhan panabi. Biyayta sin nabi kato. Amoy jimat tuha Banu Israel. Jumatu hamasa ini. Uno yan yung fitna yan. Fitnatun nisa. Fitnatul mal. Tatandasan hababai. Tatandasan haalta. Natuad tungki imbukun bariman. Imbakun bariman isab. Natuad tungki sabing syaitan sumasatkan niya. Rin makakaus. Maita yaunim malaikat timatampan waqihim ajabal jahim. Nabi Allah Yusuf bukun pa siya nabi nagtadlong iban simbabay halong simbay. Nalong simbabay way nalong nakapakuyan muliak ko nakatanin lawang. Unin akin niya. Babullah, aum palawang kabayaan sin Tuhan, makapakuya. Naintaw matu, bialong naway na. Imbar iman, nalak na katantanin lawang, patiwasi na, unin lawang siyabut na, lawang kabayaan sin Tuhan, uno yan. Linushripa anhusu. Hasabab sinatay niya malingkat. Hasabab sinakal niya malingkat. Hasabab sin pituang gautabaran niya malingkat. Tujuh patuhan.
tiangkis siya sinallahu ta'ala. Timatangkis siya. Titangkis siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Daing hamangi. Lam yamsas husu. Way siya riag pakansin mangi. Yaunin dalil. Sa mata-mata. Mga anak po. Wattaba'u sabilat. Miyahad sinatulan mo. Waqihim ajabal jahim. Maaddat kay mo utuan na mo. Nagibadat kay mo. Nagtagipon kay mo. Maaddat sila. Tangkisan sila rin nga kamumulahan sing kabuhi. Iwan kamumulahan adlaw ka na ka na. Hisiw yan. Bariman. Usugi bang bariman babay. Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan kita ni tuhinang biyaita si mga sahabat tuhinang bang mumahinangin tu ini yuhaqqiqallahu bihal matlub madauhat mo ing kabayaan sintuhan dun kay mo. Bukon madauhat mo yung kabayaan ko, yung pagsukulan ko nilong niya, nadauhat ko na yung kabayaan ko. Narisan matubtubing kabayaan mo yan. Sa babaw na sin mo ang kabudbulawan, yan na ko isabutuan ko suway na uno. Agara imbisyon iwan mission kabayaan sintuhan. Ay na ka magkabayaan, unlang mo imbisyon ko ini, immission ko ini. Parhimpunan saan sintaw iwan tao. Ubos na biyayta kay mo sintuhan. Imbisyon iwan mission. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mission iwan vision. Natutuan. Bang mo iamalan into hinang ini. Way lumuhay. Madauhat mo. Ing kabayaan sintuhan dun kayo. Kung lang muutuan ko na imbisyon ko ini, ano garambay sabka ko. Kabayaan na sintuan ni nagara. Na, hikay siya tuan. Mahinang pa siya ilajul syahwat. Ilaju pitani syahwat. Mahinang pa siya ubat simpit na sin hawa nafsu. Uno yan. Biyayta sing kanabihan pa umat niya. Kasratul istighfar. Pataurain lapal mo. Astaghfirullahal azim wa atubu ilah. Ang kajam kau limingkud na nasbi kau. Astaghfirullahal azim wa atubu ilah. Yukab na sintuanin lawang pamarayaw. Ano garaan kau karayawa? Pasanyangun kau hakabuhi iban hakamatay. Pakultu istaghfiru rabbakum. Nabi Allanu. Katan kanabihan na mga nimbeta. Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yampun na sintuhan. Indusan niya. Nakaw na nakauli. Makahanggatos. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Mataw din siya niya sa ununo na yung inlapal karausan mo. Patauran na. Na. Hiyanug harasin Allah Ta'ala ing kabayaan niya ron kay mo. Pang madtunakat. Hikaruwa. Patauran lapal mo. La hawla wala quwwata illa billah. Anak po. Giyaan-gaan sintawin duway ni. Sin sa bugat-bugat. Jijikiran. Sin sa bugat-bugat. Lapal-lapalan hantara sinipon iwan tagipon. Ini katu. As-salatu ala nabi. Pataurin lapal mo. Salawat mo hanabi. Puasin hasambayan.
Ano mo nalupasin waktu mo? How po din waktu na to? In waktu na kauna, nangaruang ngayon katahon. Abutan sin ummatin inibadat nila. Piyabis kay isab sin Allah Ta'ala. How mataulihan, how pinumul nila sa kawa, bang nila agaruning kabayaan sin Allah Ta'ala, piyabidda sila isab ibadat. Amuad to mga anak ka po. Na, unin biyay ta parika to, Rabbana. Na ngayon na sabi mga uno, malaika. Rabbana, adkhilhum jannati adnin. O Tuhan na mo, pangayon na mo na sila yung pasura na pasulga. Nga na nin sulga, jannatu adnin. Dahil nga mga sulga, umbulang buuk. Jannatu adnin. Uno yan mga tuan. May ta sila, piya ngayuhan na bihad tindagbos. Pasalan sindua. Rahmatullahi alaihim. Wala nalupasin rahmat sin Tuhan doon kanila. Way napakay nila palupas. Way napakay nila pagmaksiat. Napakay nila pahikya ulong kanila sin Allah Ta'ala. Napakay nila pakiala sa kanila sin pagkahin nila. Ikarua, marayaw sila kasuddahan. Wayroon kanila culture of war. Uno yung kanila, culture of love. Takapatul mahabba warrahma. Wais kanila, takapatul harb. Wasakapatul ghadab. Way pangadatan nila magastol. Way pangadatan nila magiluwala. Saka way pangadatan nila magkasiiwan maglasah. Harahmat sin mahasud si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yan to mga tuan. Adkhilhum, pasura sila o Tuhan namu pasulga. Jannatun naim. Jannatu ad allati wa'adtahum. Amin janji mo kanila. Anak ka po makakuyag. Dungdungan na to marayaw. Imbiyay ta sinallahu subhanahu wa ta'ala riha ayatin. Tuhan hindi manji ka to. Unin janji ka to. La yuklipul mi'ad. Pabilain Allah ta'ala jumanji ka to na taniyo. Di balubahun sin Tuhanin janji niya. Damik kianim beriman. Di niya balubahunin janji niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab yan to. Yang hinduaan siya si malaikat haras. Uno pempya ngayon. Wa man salaha min abaihim. Paarakan nila. Hindi mayaw. Mau maas nila. Anak nila. Asawa nila. Paarakan nila pasulwa. Wa man salaha min abaihim wa ajwajihim wa jurriyatihim. Baran niya rikumin si malaikat, ama niya, anak apo niya, iwan sin ahli niya, asawa niya. Saan yun? Nabiyadin nain hantang simbukun barima. Imbar iman, di siya manaykod. Bang niyari mahalulay. Ingkatan pakaradyaan, sinbaran niya, tudyo patuhan niya,
tujuh pa maas niya, tujuh pa asawan niya, tujuh pa anak apo niya. Kaya tunay niya man imbihad turagbos, rikumin siya piyangayuan si malaikat. Ano mga anak apo, maluhay hinang. Sa kawa kaya hunitanin tao. Na, utuhan na mo. Paakara kami hapang Hindu ayat to. Innaka antal azizul hakim. Sa bunal tudo Tuhan na mo. Kakuyagan hadunya, iwan kakuyagan hadlaw ka na kana. Palamura kami. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun biyay ta kato taniw. Si mga nakauna. Dahil nga kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyawag bukan simbar iman. Uno yan to, anong biyawag bukan simbar iman yan? Qala sallallahu alaihi wasallam, la takhtalifu. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu pahalaku. Ay kamu tuod magbutas-butas. Ini kau ama, ay kau mutas, ay mubutasin anak mo. Ay mubutasin anak apo mo. Pagbutok kamu ginhawa, pagbutok kamu akal, pagbutok kamu pangatayan. Maita, di humundungin syaitan sehingga mabulak magtiyaon. Di humundungin syaitan sehingga mabulak magtay anak. Nabang mabulak na, mabiyak na kamusin na kauna. Uno hindi magpagkanila, halaku pidunya. Najuja na sila riha dunya. Way pamisan TV nila, way pamisan signal nila, way pamisan pagshot nila. Nabiya din na masanato ini. Pabilay mano siya di maun papag-iman kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Khasiru wa halaku. Nalugi sila. Lugi ha paguno. Lugi ha pag-agama. Lugi ha pagtuhan. Lugi ha pagtaat. Lugi ha pagjikin. Majuja na sila kabuhi. Iwan majuja na hadlaw kamatay. Sabab, Adamul salah, Adamul islah. Wala naghatul, wala di nahatul. Muyad to mga anak po. Na, Rasul sallallahu alaihi wasallam, diulan sangan im mga ummat niya. Unim pamulan sangyan kanila. Biyayta sinamu sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Hurairah. Nagkamali in tao kan Abu Hurairah. Nagipat kuting yung mga tao. Ya Abu Hurairah lang na nagipat kuting. Sin hadis, sin ipat, sin nabi, sin hiyapal nin hadis, iwan Quran. Bukon nagpun sin kuting hadunya ini. Sakawa, bangaong kuting doon, napakaunon niya. Pakaunon niya. Ipaton niya. Paghapdiun. Sa iniipat niya, baran niya. Naghapal sin hadis, ibuhan hadis. Naghapal sin Quran, iwan, naglimamud siya, naglumba-lumba, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Naitayad to. Ilallahi marji'ukum. Magbalik kamu pakabayaan sin Tuhan. Bukon kamu magbalik pakabayaan niyo. Magbalik na kamu katan pakabayaan sin Tuhan. Miyakad iwan sin wala miyakad. Umalup na kamu yan pakabayaan sin Tuhan. Wal amru yawma idin lillah. Mga anak po. Na, uno yan.
Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Mumu sa marayaw imbaran mo, hauno-hauno na yung kabutangan mo. Hindi tayo magmumus. Sabab, aun banta mo. Banta mo hapakayan, banta mo hapagkaon, banta mo hapag-inom, banta mo hakatanta. Ittaqillah, haitsu ma kunta. Hinangayang kabayaan sintuan, hauno-hauno na yung kabutangan mo. Ay mo hinangayang kabayaan mo. Maita, sabab asupaya ri malupasing karayawan doon kay mo. Hay sumakunta, hauno-hauno na. Tutuan inong bulan mo. Nah, unin biya tayo sintuhan. Wa may yattakillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kabayaan sin Allah Ta'ala, imaluhay. Di kau kasigpitan. Na wala mo iyakad, wala kau nagmumus, wala kau nagayad. Hikarwa. Wa atbi'is syai'atal hasanah. Tamhuha. Wasimniumus mo, iayaran mo, hinang mo indakan, tiangkisan mo liangan. Pangayo kau kaampunan kamaapan patuha. Wa atbi syai'atal hasanatam huwa. Abangyad tu hinang mo imbihad turagbus. Way kau pikitan si lumi. Way kau pikitan si maksiat. Kayan tuan. Nasa kalina turun sin tau badyo. Biya uwi sablong na lumi sin badyo ko ini. Nainatay mo. Inakal mo. Nagahan tuan. Na. Ini katu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pagparayaw kau adat. Antara mo, ibansin Tuhan mo, ibansin pagkahimu. Intu nasabot yadto. Jamalul aqli wa jamalul qalb. Lingkat sin atay, lingkat sin akal. Inyahu dirahun mga Muslimin maglingkat sin pamayhuan, singgin hawawaran, magbuhat batu. Bah, walau nimbaran niya yung biakwan. Hati ko yan Tuhan. Lamu dyan to. Dahil nga sabab yan, yaring kabtangan malingkat. Kuning kabtangan yan. Ayarin niyo, inatay niyo. Bang nagkangi natay, nagkangi kata. Dahil nga sabab yan, ijamatal qalb, apabila miyatay natay, buhi pa yung tao, jahabar rahmah, migdaing kanya in rahmat. Jahabal mahabba, migdaing kanya in paglasa. Katu, migdaing kanya in pagampuni ng pagmaaf. Di kauruahan sin Jibri, sin malaikat haras. Na kumansang nakita niyo magduaah. Magsisilawakin mga tao sa Palestine. Kaya makansang kami lang narimurwaa. Kaya kansangan kami ruruahan sin tayo mangud na mo. May tayo ni, Beni. Naunin pa man sin Tuhan. Wa inna lanansuru rusulana. Walladzina amanu ma'a. Bang Muslim sa jawala dunin iman, way tatabangan. Janji sintuan, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sa hinda siyo yan. Ayan tuan. Nah.
Pabila miyatay atay, may ginto. Rahmat, pagkasila siya, impagampu ni bang pagmaak. Ikarwa, ijama tal-aql. Miyatay sa minakal niya. Buhi din tagakal. Sa may miyatay, way na parsugpatan patuhan. Inatay niya, way na parsugpatan patuhan. Inakal niya, way na parsugpatan patuhan. Jahabatil hikmah. Maignin wisdom. Magtali na siya, wanguning kabtangan ni kapangakal niya, pagalupa na pagtaykuran. Sayan tuan. Jahabatil pahm. Maignakan niya in panghati marayaw. Ayan. Nga anak ka po. Na. Unin beta kato taniyo si mga tao Makkah, iwan tao Madina. Firman sin Allah Ta'ala, ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Pagsadya kamu sinadlaw susungon, humarap kita niyo patuhan magsama-sama. Pangasubuhan kita niyo. Kung parakala sibi-sibi. Kami kandiha Manila ini adlaw-adlaw yung paghiring nga sinit. Ano ba adlaw yung president? Karong nanging kabtangan niya marayaw. Nakdurong yung mga tao. Naguhuna-huna sila, biya mga kuwanon nila biya. Sabab sindayaw. Nabiya din na bang kabtangan ng koneksyon sinatay patuhan, ng koneksyon sinakalarapon no. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nauno yan tuan, al-qawlul haqq wal-ad. Doon kita niyo kabtangan bunal, iba na kabtangan kaadilan. Nauno rayan, kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tub-tub na rinto, murah-murahan, mga kakasi sin Allah Ta'ala, magtayon kita niyo kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, uuhon na to, inatay na to, uuhon na to, inakal na to, uuhon na to, inginawawaran na to, pataallukon na to, pakabayaan sin Allah ta'ala. Allahumma ja'alna minal faidin. Allahumma ja'alna minal makbulina fid dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warjukna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warjukna ijtinabah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta arhamur rahimin. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawja bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.